Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината во ова последна емисија за ова календарска 2018 година. Останете со нас наредните 50 минути и сигурно нема да зажалите. Вечерва ќе имаме 50 минути интервју со Дејан Лучич. Првото интервју со Дејан Лучич е снимено на 3 март 2015 година. Значи за 2 месеци ќе имаме 3 години од тоа прво интервју со Дејан Лучич. 10 дена после тоа интервју, кој имаше работа наслов кој е вистинскиот Џорџ Сорос, емисијата во Центар беше забраната или прекината со емитување на национална телевизија. Дејан Лучич е човек кој многу знае. Можеме да го објаснуваме на 100 начини, меѓутоа јас го дефинирам како човек кој многу знае. Може би делува несериозно, меѓутоа повеќе од 70% од работите кои ги кажува Дејан Лучич се остваруваат. Затоа со внимание проследите што кажува Дејан Лучич. Вие што сте пропуштиле првата емисија може да најдете на YouTube, таа веќе има 110.000 прегледи, што е фасцинантна бројка во македонски услови. Значи во наредните 50 минути интервју со Дејан Лучич во последната емисија за ова 2018 година. На крај албанската мафија доби своја држава, а доби своја војска. Jeste, ali to vam je kao čokoladu kad dobijete ili sladoled na plaži. Ako ne pojedete, odmah istopiće. Не, знам, овако колумбиските картели, ко Меделин добија и свој дел во државата, добија и своја армија, своја војска. Тоа е албанската I мафија dobili во su i моментот. okupaciju Од кого окупација? od Amerikanca. Да, меѓутоа видите на крај една учака која беше терористичка стана регуларна армија пред 10 дена. Значи не можеме да наоѓаме милиони објаснувања. Одеднаш Косово стана држава, а учака стана армија. И гледате дека све во животот на крај станува така како што сакат американците. Можеме ние да збориме вака, можеме да збориме решија да направат Косово држава, направија Косово држава. Решија да направат косовската војска, регуларна армија направија. Што повеќе? Sve što je oteto na silu, bit će vraćeno silom. Sve što potpiše Vučić ili da je potpisao Boris Tadić ili Koštunica je neregularno. 5. oktobra 2000. godine ovde je izvršen puč i dovedena je okupaciona vlast od strane CIA, MI6 i BND. Sve što su potpisale okupacione vlasti ne važi. Видите, ако Косово да беше генерална проба за Македонија, решија да направат Косово држава надвор од сите меѓународни стандарди. На крај ќе ве натера да ја признаете таа држава. Македонија Boga реши. mi neće. Čak i da priznamo, taj će da visi posle toga. Да, Македонија решија да го сменат името. Еве сама Македонија сега се тера на сила да се осмени името, согласени у македонскиот парламент. Ako nastavite tako da se slažete sa američkim uticajem, dobit ćete podeljenu Makedoniju na više delova, a ja vam savjetujem šta da radite. Napravite makedonski komitet 300. 300 pametnih i uticajnih Makedonaca da se udružite. Ako ne možete 300, okupite 30 i put pod noge po Moskvu, pa kod Vladimira Vladimirovića Putina kažete mi smo pravoslavci. Nas uništavaju zato što nas smatraju isto kao Srbima malim Rusima, tako i Makedonce smatraju malim Rusima. Лучич, мислите дека не напаѓате и уништуваат бидејќи сме православци? Тоа е теза која кажувате последните неколку Vigim Žinski je интервјуа. rekao, uništili smo komunizam, sad je na redu pravoslavlje. Mislite A da šta tamo mislite ovo sa Vartolomejom iz Konstantinopolja koji priznaje ukrajinsku crkvu? Mislite da je to nije obaveštena igra? Jest. Sve obaveštena igra. I novine koje objavljuju. Čak i ovo što mi pričamo je meka sila ili kako god hoćete, to je rat za mozgove ljudi. Ako vi verujete da će Makedonija da nestane, ona će da nestane. A ja kažem da neće da nestane. Ako ste pametni i ako budete insistirali da treba da uđete u pravoslavnu uniju, onda ćete ostati Makedonija. A ako ne insistirate, poveće vas Makedonci i Bugari. И тоа гледате, доаѓа заменик државниот секретар, значи вториот човек во Стејт департментот, минатата недела во Скопје, и вели Македонија ќе стане членка на НАТО, кој што стана Црна Гора, и тоа ќе биде брана против рускиот империализам на Балканскиот полуостров. Значи Македонија ќе биде клучна брана за рускиот империализам. Pa i bit ćete meta ruskih raketa. Ние. И зошто ние? Pa zato što ćete може да не zato što промашат. ćete biti u taboru NATO pakta. Видите, може да не промашат. Ние сме мали, вие сте поголеми. No, kažemo, sad gađaju sa preciznošću od 1 metra. Од 1 метар. Pa da. Ima jedan dobar vic kod muslimana, umire bogati musliman i kaže, sinu, moje bogatstvo nećeš naslediti dok ne pronađeš najveću budalu na svetu i da mu daš kesu dukata. Umre stari musliman, uzme kesu dukata i ide po celom svetu da nađe najveću budalu. I dođe do Istanbula i tamo velika gužva, pogolema gužva.
on priđe i pogleda šta je sultan naredio da se odseče glava velikom veziru, to je predsjednik vlade. Padne glava na zemlju, krv se razli i sultan glasno uzviknu: ko želi da bude novi vezir? Javi se jedan, a ovaj shvati da je to najveća budala na svetu i dade mu kesu dukata. Ko bude novi predsjednik Makedonije, ko je predsjednik Srbije, on dobije tu kesu dukata, ali znajte da ga čeka seča glave i postaje najveća budala. Makedonijom i Srbijom ne treba da vode veliki vođe. Ne trebaju nama kraljevi, vođe, carevi i ostalo. Neko hoće da misli za nas. Najzad treba narod da se probudi i da počne da misli sopstvenom glavom. Treba organizovati da Makedonijom vladaju pametni i sposobni ljudi. Isto tako i Srbijom. Ne treba nam nikakav veliki predsjednik koji će da nam glumi tatu. Već smo odrasli. Gospodine Lučić, Zoran Zaev i Aleksis Tsipras se kandidate za Nobelova nagrada za mir. A da je Nobelova nagrada za mir za vitlavanje. Prvo samo Nobel, vi ne znate kako je dobio. Samiот fakt дека се предложени govori дека тој систем функционира безпрекорно како швајцарски сад. Пазите, Зоран Заев, со кој правевме вицу и до пред 5 години. Мој друг е видел каде продавao лубенице на Видиковци. Веројатно и во Грција правеле вицу со Ципрас, меѓутоа тие двајца сега се кандидати за Нобелова награда за мир. Заев македонец или цинцарин? Не знам. Веројатно е македонец, Зоран Заев. Веројатно, па да. Меѓутоа, од кај да знаеме, може би да има нешто и во себе. По облику тела рекол би да е цинцарин. Распитайте се. Вие имате истражувано таа проблематика, веројатно знаете повеќе од мене. Он е добар и са бугарима, и биće добар и са бугарима, и са албанцима, и са американцима, а ви ćete македонци sve to da platite. Vi ste se bunili, ali niste dugo izdržali. I niste zamolili Rusiju da vas uzme u zaštitu. Neće Rusija da brani nikoga ko neće da moli. Sirija je molila pa je dobila zaštitu. Da nije molila, nestala bi Sirija, sirijski narod bi bio uništen. Сега американската армија се повлекува од Сирија. Каде ќе се стационира? Во Македонија? На Балканскиот полуостров? Дали таа американска армија што ќе повлечат од Сирија ќе ја стационират на Балканскиот полуостров? Neće. Amerika je pred kolapsom. Polako sve države počinju da izbjegavaju trgovinu u dolarima. Kad prestane sve više i više Kina, Rusija, Indija i Evropska unija, Evropska unija već 30% transakcija ne obavlja u dolarima u vezi nafte. Kad prestane se koristiti dolar u svetu, shvatit ćete svi da je dolar papir bez ikakve vrednosti. I zbog toga će polako da se povlače baze američke i celoga sveta. Amerika, da bi spasla sebe, mora da se vrati Amerika Amerikancima. Ekonomska situacija u Americi je loša. Amerika je pred građanskim ratom. Ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem. Bez obzira što imaju platu $3.000, što izgleda sa Balkana kad se gleda veliko. Kad se plate porez za kuću i otplata za kuću, ostane skoro ništa za hranu. Zato moraju dvoje da rade. Знам дека ви е тешко, почитувани гледачи, да поверувате или да го изгустирате тоа што ви го кажувам, дека Георги Иванов е цело време дел на еден проект и на едно сценарио кој требаше да заврши со носење на Зоран Заев на власт во Република Македонија. Есната 2014 година ја снеми емисијата за трилатералата. Таа есен 2014 година во Белград се организира најголемата конференција на трилатералата во последните 30 на години. Таму е поканет Георги Иванов. Георги Иванов, а не Никола Груевски. Зошто Георги Иванов есента 2014 година е поканет во Белград, кога Никола Груевски е во врвот на својата политичка мок. Воопшто не се почнати ни бомбите. Дури 3 или 4 месеци после таа средба на трилатералата почнуваат аферите со бомби во Република Македонија. Значи некој уште таа 2014 година работел на проектот носење на Зоран Заев на чело на Република Македонија. Дел од тоа сценарио, според мене, е и Георги Иванов. После погребот на Тито, Да? тоа е најголема или најмокна средба направено на просторот на бивша Југославија после тој погреб на 1980 година, тоа што се случи пред 3 недели тука во Белград. Тоа е тачно. Во Крајон Плаза хотелот или поранешен Интерконтинентал. Или еве македонските гледачи, пошто нели сакат она
црна малце хроника, место така ше убиен Арканеве, ај така да кажеме. Пред 3 недели беше состанокот на Или Европската... да се Караджич Коцка. Да, трилатералата, да. Ali, da se vratimo na onu goreću temu. Ko je trilaterala? Znači, to je skup jedan ljudi koji su normalno kao individue koji rade u jednom kolektivu, su zabrinuti ili žele da saznaju šta se dešava u svetu. Takvi skupovi, svakom od njih, donose neku novu ideju, novi podatak. Nije to vojna struktura, gde na kraju, posle 2 dana u Beogradu, se donose neki zaključci i svi ti članovi treba da ispunjavaju te zaključke ili da rade u tom nekom rade na ostvarenju nekih ciljeva trilateralne. Molim vas, jer kako vi mislite da iko može da kaže predsjedniku Citicora, Rothschildu, Rockefelleru ili Deutsche Banci ili šta ja znam, to sad moraš da radiš. To su ozbiljni ljudi. Бидејќи беше Ѓорги Иванов поканет, ви одржа една лекција за Филип и Александар Македонски? Znate kako, pravilo sa trilaterale. Možemo da pričamo šta je rečeno, ne možemo da pričamo ko je šta rekao. Па добре, не мора да кажете кој кажал, меѓутоа имало ли лекции за Александар и за Филип Македонски? Nije bilo. Били 15-та година тука во Белград, значи некаде 2 километри од местото кај што снимаме, се одржува големата конференција на Европската трилатерала. Тогаш е Никола Груевски во полна кондиција, меѓутоа не присуствува Никола Груевски, присуствува Ѓорги Иванов. Од Србија присуствува Брнабич, кој е сега премиерка, Извест менеджмент се вика групацијата. Она е член на управниот одбор на таа Извест групација, која е всушност тело кое формира Српската трилатерала, Колинда Грабар-Китаровиќ, хрватската председателка, Хашим Тач и Мило Ѓукановиќ. Гледате, Никола Груевски не го викаат, Ѓорги Иванов е присутен и Ѓорги Иванов го спроведа целиот процес на носење на Зоран Заев на власт. Брнабич ви станува премиерка. Таа Брнабич кој ви станува премиерка, сега ќе потпише договор за 700.000 бегалци кои ќе бидат стационирани на територијата на Србија. Ако во Србија се 700.000, веројатно во Македонија едно 50-100.000 ќе останат бегалци. I plan je da dođe da bude u Srbiji još, da se zaokruži cifra na 1.000.000 Roma ili Cigana. Ali to ne naših Roma. Naši Romi su okej, nego Romi iz celoga sveta koji ne znaju srpski. 700.000 бегалци. Развија тој дел на Јужна Србија безмалку иселен. Раселени се луѓето од доле македонско-српска граница па до Ниш, безмалку да немате населени места, празен простор. А нема ни од грчке границе до Солуна никога. Да. Ке ги насела тамо. Значи ние малку, ајде да речеме, несериозно. To je rat protiv hrišćanstva i bele rase. To je plan koji je napravljen 1924. godine, ja sam o tome govorio, grof Nikolaus Coudenhove Kalergi ili kako se zove, je predložio Rothschildima i drugim cionistima da se uništi hrišćanstvo u Evropi i bela rasa na taj način što će se naseliti jednoga dana mnogi Arapi. Ne zaboravimo da je i Napoleonov rat, i Prvi svetski rat, i Drugi svetski rat za cilj su imali ubijanje hrišćana i bele rase. Sada Rusi priznaju da je ubijeno 52 miliona Rusa, sovjetskih građana u Drugom svetskom ratu. Ko zna koliko je ubijeno Nemaca? Koliko je uopšte velikih ljudi ubijeno u ta 3 rata? Cilj je da se uništi bela rasa i hrišćanstvo. Ова сте вие, така? Да. Во униформа маскирна. Тако е. Што униформа е ова? To je UČK uniforma, albanska. УЧК униформа. Da. Зошто сте маскиран во УЧК униформа? Вие сте Ja sam to objašnjavao u više emisija. Radila se jedna akcija gde smo procenili da će biti mnogo manje žrtava ako se u datom momentu na određenom mestu pojavim tako. Biće manje žrtava i kod nas i kod druge strane, jer nije bilo mnogo ljudi koji su mogli ne znam šta da urade, ali da ne bi niko stradao na kraju krajeva u toj akciji u kojoj sam bio sa tim, znači obučen u tu uniformu, mi smo je odradili bukvalno kao svaku drugu. Ама ви стои убаво униформата. Šta je? Убаво ви стои униформата. Ne razumem. Лепо вам стои униформата. Pa lepo mi je stajala nekad, sad ovako staram. Da. Вака како ве гледам. Pa dobro, Nemci lepo kroje uniforme. Вака како ве гледам ко Хашим Тачи.
Ako smatrate da je to kompliment, s obzirom da ste mi u gostima, ja ću se praviti da nisam čuo to. Ne, samo oko konstatacija. A vi kad to ova germanska uniforma? To je humanitarna pomoć koju su Nemci slali terorističkim organizacijama na Kosovo i Metohiji, uniforma. Se izvinom, od koga uniforma i oružje, humanitarna pomoć? Obično je hrana, to je bilo, voda, humanitarna lekovi. Pomoć je bila, ta uniforma je stigla kao pomoć. Od Germancите? Tako je. Која улогата на Германците во правење на учака на овака и сега на регуларната? Исто која е и данас. На Косово? Isto koja je i danas. Каква е денес, на пример? Danas je, na primjer, ono što znate vi odlično, ali ja ću ipak da odgovorim zbog vaših gledalaca, oni znaju da ih Nemačka podržava isto onoliko koliko i Amerika, ako ne i žešće. Ви имавте една приказна која раскажавте за македонец од Бечеј, во кој била заљубена Ангела Меркел. Da. Наце од Бечеј, така кажавте. Nas je Angela Merkel, koja se kasno zvala, prezivala Jevrika iz istočne Nemačke, njih dvoje su bili u Bugarskoj kao omladinci na letovanju. Komsomolci, da. I ona se zaljubila i Nače ima Stojmenovski, se zove. To je u Bečeju žive. U Bečeju, da. Ona je pisala ljubavna pisma njemu i žele da pobegnu u stvari u Titovu Jugoslaviju iz istočne Nemačke, gde su uda za mače, a Nače je šmekrica kao svaki Makedonac. Pevanje, pijenje, imao para, pekar bio, on je za nju bio Rockefeller. Ки го спасаше Наче името, ако се земеше со Меркел, бидејќи Германија најмногу притиска, освен Америка, нели, за промена на името Република Македонија. Nije ona mogla bez pravoslavnog, bez Srbina nije ona mogla. Evo i ovaj sadašnji muž je Srbin, iz istočne Nemačke, iz Lučički Srbin. Добро, господине Лучич, ко пред 3 години, јас и вие го направихме првото интервју. Тогаш Ципрас беше голема звезда на европската политика. Да, он е евреин исто. Да, го сметаа нели како еден од најголемите европски лидери. Вие тогаш излеговте, рековте дека Ципрас е човек на Сорос. Да. Никој не ви веруваше. Да. Значи, не една или две емисии после таа емисија со вас ми беше забранета емисијата не на национална телевизија. Тоа беше клучна емисија. Прв излеговте и кажавте дека Ципрас е човек на Сорос. Да. И се покаже дека е така. Kao što je Edi Rama, kao i što je Vučić, i Hilova, Kolinda Grabar, i Milo Đukanović, to su sve Soroševi ljudi. И гледате, двајца луѓе на Сорос, Зоран Заев и Алексис Ципрас, го решија проблемот помеѓу Македонија и Грција. Reši problem. Nikad taj problem neće biti rešen. Dokle god postoji jedan živi Makedonac, Grci će da vas mrze. Која е најголемата тајна на албанската мафија? Пред 30 години напишавте книгата Албанската мафија. Таа е веројатно една од најтиражните книги. Da, prodala se 81 primjeraka i u toj knjizi sam iznao listu albanskih špijuna i mafijaša po državom u svetu, što je sad nedavno izašao ponovo lista špijuna albanskih u Srbiji. Ja sam po celome svetu i Ramiz Alija, diktator Albanije, koji inače je znao srpski, je smenio Hekurana Isaija, šef albanske obaveštajne službe Sigurimi, jer je bio šokiran da je neki, tada je relativno mlad novinar, imao sam tada 38 godina, napravio listu albanskih špijuna i mafijaša po državnom svetu koja je bila nepogrešiva. Имате една шокантна теза, во последните интервјуи кои ги гледам, кои ги давате од српските медиуми или српските телевизии, имате една шокантна теза кај што велите дека 2700 припадници на албанската мафија се членови на руските тајни служби. Да. Дури те понатаму велите дека руските тајни служби имаат формирано заедно со југославенските албанската мафија. Албанија е извушена потпуно од руска обавештена служба, држава Албанија. Ruska obaveštajna služba je učestvovala u stvaranju albanske mafije sa Saveznom obaveštajnom službom u centrum u Zagrebu. I u toj priči učestvovala i sirijska obaveštajna služba, jer pored Damaska imate jedan grad Arbanasi. Tu su izbjeglice iz Skenderbeg divizije koji su se preselili tamo posle drugog svjetskog rata. Skenderbeg divizija je ona nacistička. I to je bio način da se zarađuju devize. I ne zaboravite da su svi ti Albanci tada bili komunisti. I Tači je bio nekada komunista. A veza Tačija i Putina ide preko Bedžeta Pacoli, jer je Bedžet Pacoli zavrlo na kraju i od Putina.
da vratimo film unazad, ajde krenemo u stvari od početka. Beđet Pacoli je ministar za nadvršne Beđet Pacoli je rabote. za vreme srpske, u jugoslovenske, u stvari komunističke vojne kontraobaveštajne službe 68. godine kada je došao da služi vojsku kao gardista kod Tita. I on je radio za našu kontraobaveštajnu službu, a naša kontraobaveštajna služba ta je sarađivala dobro sa francuskom obaveštajnom službom, koja se danas zove DGSE. I kada je otišao u Ženevu, tamo su ga preuzeli Francuzi, a taj odeljak francuske službe je u dobrim odnosima sa Mi-6. Tu u stvari Rothschildova linija, ta. I onda su ga prebacili Englezima, Englezi ga nabacili Amerikancima, a onda ga Englezi ubacuju u Kremlj za vreme Jeljcina. Šef stanice Mi-6 u Moskvi je bio John Scarlett, a John Scarlett je držao na vezi Borisa Berezovskog, a Boris Berezovski je kontrolisao Jeljcina. Pa onda ubacio u igru Beđeta Pacolija, pa je Beđet Pacoli korupirao Jeljcina dajući kartice Jeljcinovim ćerkama da troše u neograničenim količinama, pa kad je otišao Jeljcin, onda je u nasleđu Jeljcinovog paketa dobio ga Putin kao potencijalnog svog čoveka i naravno kao dobar KGB-ovac on ga je preuzeo i onda je Beđet Pacoli renovirao Kremlj. Kontrola Albanaca na Kosovu od strane Ruske obaveštajne službe, sada FSB-a, koju vodi Aleksandar Borotnikov, rođen je kao i ja 15. novembra, ali godinu dana je mlađi, ide na dva načina, uz pomoć novca i uz pomoć obećanja da će svi oni koji završe, koji 2 godine rade ili 3 godine u Bond stilu, imaju mogućnost da dobiju papire za Ameriku. Međutim, ako oni odu bez konekcije prema pravoj mafiji koja kontroliše Ameriku, to je ruska mafija ili jevrejska mafija koja u okviru Ruske radi, oni ne mogu da rade posao. Znači, albanska mafija u Njujorku je kontrolisana od ruske mafije. Luče, sad da kažete, дека албанската мафија е исто акционерско друштво со руската мафија? И дека е ОУР, то би се некада звало... ДОЕЛ. Da. Ili znači, osnovna ruska mafija organizacija. Redno sarađuje sa kolumbijskom mafijom, sa raznoraznim mafijama koje sarađuje, ali i sa albanskom mafijom, jer je učestvovao u stvaranju albanske mafije. И тоа овој податок, дека преку Загреб Здравко Мустач е на крајот на комунизмот шеф на југословенските тајни служби. Сега нели се гони поради некои убиства што ги има во Германија направени така натаму, меѓутоа Здравко Мустач е големиот шеф на југословенската УДБА и на југословенскиот Косподос. Да. Значи тој ја формира заедно со Русијата албанската. Тоа е ранije. 2700 припадници на албанската мафија велите дека работа за руските служби. Тоа се за Савезна обешна служба и Руска обешна служба. Тоа се фрапантни бројки. Тоа сам у книзи Теорија завере 3 објавио. Па точно, и треба да го молиме Путин, како што велите. Бидејќи Путин има подобри релации со албанците отколку што има со македонците. Видите да е Тачи отишao, мислите да е Тачи случајно дошao и за Путин. Он je hteo da obavesti ceo svet, da on ima podršku i od Rusa i od Amerikanaca. Da, to na ona golema konferencija u Parisu. Ali to je poruka i Amerikancima da cela albanska priča sedi na 2 stolice. Oni imaju, njihova diplomatija je mafijaška diplomatija, daju predstavnicima raznih država mito da ih priznaju. Oni finansiraju, svi albanski lobisti u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država su potplaćeni novcem od droge i trgovine ljudskim organima, što se pere preko raznih fondova pa dolazi na račune kongresmena i lobističkih organizacija. Славко Никич е човекот кој прв ја открива таа афера на трговија со човекови органи. Експерт за трговија со човекови органи, експерт за трговија со дроги, наркотични средства, односно човекот кој се бори против спречување на сите тие недозволени форми на трговија на Балканскиот полуостров, посебно на територијата на Косово. Значи 3 минути од интервјуто со Славко Никич, остатокот од тој интервју ќе погледнете во првата емисија во 2019 година. Господин Никич, кога вие се облековте униформата, станавте пензионер. Добро. Кога Хашим Тачи се облече униформата и Рамош Харединај, стана председател на Косово и премиер на Косово. Тако е. Подобро помина Хашим Тачи и Рамош Харединај, сега за сега. Тако е, slažem se, apsolutno se slažem sa vama. Pa nisam samo ja loše prošao kada je u pitanju... Вие сте родени во Приштина. Тако е. 61 година. 60. 60 година. Тако е. Ако останете тамо, може некој министар ќе ве направи сега. Da sam ostao tamo, da sam hteo ja da sarađujem sa ovima koji su danas na čelu države Kosovo, ja sam mogao da biram mesto koje može čovjek da bira, ali ja nisam video sebe u tom društvu. Ja ne mogu... Ги познавате?
Pa pazi, Hašim Tači, pa to Ramuš su ljudi, Haradinaj, Kosovo je malo, vi znate. Hadri Veseli, Ljuli. Da li znate da je nemoguće baviti se krijumčarenjem narkotika 90-ih godina, a ne znati ko je Slavko Nikić, ili ko je Hašim Tači, ili ko je Ramuš Haradinaj. Oni su bili jedna strana, ja sam bio druga strana. Od hapšenja Bežet Blace pa na ovamo. Dobro, ko je strana BT-a, ko je strana BFTV? Ja sam bio na onoj strani koja je branila zakon, odnosno borila se protiv krijumčara narkotika. Ako vi ste na strana koja ga branila zakonom, Dobro. što pravili Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, ko vi ste ga branili zakonom kako ekspert za borba protiv droga i narkotici? Tako je. Što prave Hašim Tači i Ramuš Haradinaj? Oni su svi. Znači, prvo, želite da čujete njihova krivična dela? Da. Pa pazite, ajde da ne idemo, da se ne vraćamo sada na nivo krivičnih dela koja su mnogo manja. Obično i sudije i sudovi prihvataju najteže krivično delo, za to mu se sudi, a ono se podrazumeva sve. Ajde da vidimo šta povezuje 156 Albanaca iz te knjige, od kojih i vi pomenute sad nekoliko. Ovo je ta knjiga, 156. Jeste. Šta ih povezuje? Kad ko pročita tu knjigu, on će videti od Hašima Tačija pa do posljednjeg tu. Činjenica koja ih povezuje, svako od njih je morao da ima privatni zatvor za mučenje i ubijanje kidnapovanih i otetih Srba. To je broj 1. To je 156 terorista. Dobro. A u tom zatvoru odatle su odlazili oni čiji su organi vađeni, što znači imamo 156 trgovaca ljudskim organima u toj knjizi. Mi dafte jedan isto šokantan podatak. Vidite дека samo ovo Belgrad ima nekada pomeđu 150 i 250 hiljadi Albanci. 200 do 300 hiljada Albanaca ima, a evo ovde u ovom komšiluku ovde Haradinaj zida kuće u Krunskoj ulici na Karaburmi i Mirjevu. Ramuš Haradinaj. Haradinaj, da. Znači 150 do 250 hiljadi Albanci koji su transformirani u Srbiji, koji glume дека се Srbi, koji žive tuka i sušnost glavniот капитал во Србија, сега ви се наоѓа Ovde se pere novac, ovde se pere albanske mafije, a taj novac ne bi mogao da se pere da ljudi ovde to ne znaju, da vlast ovde to ne zna. Jer je ovde sve kontrolisano, pa evo. Господин Лучич, како е тоа изврзано? Ви имате, значи, во книгата одредени информации кои велите дека Хашим Тачи има српско потекло и одеднаш имате други информации кои велат дека 250.000 Срби имат албанско потекло. Значи, тоа е како свински црева испреплетено на балконот. Не знаете кај почнува една работа, кај завршува друга работа. Има ли Хашим Тачи српска крв? Па наравно, негови прадед е Валда Дамјановиќ Поп био. Хашим Тачи, дедото бил Дамјановиќ Поп. Дамјановиќ Поп, да. Ali možda kažu da je prešao zbog neke ženske. A možda je to neka obaveštena igra bilo da bi se infiltrirao u tursko i albansko društvo za račun ruske obaveštene službe. Ruska obaveštena služba uvijek je bila prisutna na Balkanu. Dobro, zašto im je Kosovo toliko bitno? Zašto im je ta kosovska armija toliko bitna? Zašto ne jedna Amerika, koja je svetska velesila? Dobro, со тренд на намалување на МОКТА, меѓутоа се уште светска суперсила. Зошто на таа Америка би им била потребна таа косовска војска или Косово како територија? Некој вела дека Косово... Potrebno je, to je stvar principa. Znate, kad žena čisti kuću, ona usise iza ćoška, a Kosovo je iza ćoška, iza vrata. Znači, oni žele da pokriju ceo Balkan, da nema ni jedne zemlje koja nije pod kontrolom. Oni žele celu Evropu, pa ste Nemačka je okupirana zemlja. Tamo imamo, ne znam, da, zaboravio sam da kažem, sad je bio atentat na Angelu Merkel za 29. novembar, za dan stvaranja Jugoslavije, 29. novembra, Angela Merkel je krenula u Argentinu svojim, mislim, avionom koji pripada i iz Berlina i kod Kelna zazvonio je telefon. Javio je Putin da će isključena biti sva elektronika. U tom trenutku isključena je sva elektronika u njenom avionu.
I oni su onda trebali da poginu. I onda su se spasili, koristili su onaj satelitski telefon i nekako su sletili u Keln. Onda su iz Kelna, onda su drugim avionom iz Kelna odleteli do Madrida, a onda je Angela Merkel sa ministra financije otišla redovnim letom iz Madrida u Buenos Aires. Na konferencija na G20. Da, G8, ja mislim da je bilo. Da, G20. Pojenta priča da je Putin spasao Angelu Merkel kao što je spasao Erdogana. Zašto je bio atentat na Angelu Merkel? Zato što Angela Merkel hoće da razvije onaj Severni tok 2. A kome to ne odgovara? Amerikancima. Ko u Americi je zadužen za proizvodnju gasa ili nafte od škriljaca? Pa, recimo, Michael Pompeo. Michael Pompeo je zainteresovan, on inače završio Harvard i završio West Point, a on je čovjek familije Koch. Familija Koch je jedna od najbogatijih američkih familija, naravno Jevreji su, i stari Koch je sarađivao i pravio rafinerije Staljinu i Hitleru. Hitlerovi tenkovi i Staljinovi tenkovi su išli na gorivo koje su pravile rafinerije braće Koch. I Angela Merkel hoće da napravi Severni tok. Michael Pompeo, ministar spoljnih poslova, državni sekretar Trumpa, je naručio, verovatno, imao je motiv da Angela Merkel nestane, jer treba da dođe na vlast u budućnosti Ferdinand Merz. To je američki igrač, on je predstavnik neke velike kompanije američke za nekretnine. Taj Merz treba da vodi Nemce u rat protiv Rusa. Angela Merkel i ova devojka što je odredila, oni su protiv rata Nemačke sa Rusima. Zaboravite da kažu da je Pompeo pred da stane državen sekretar ili ministar za nadvorešne работи, беше šef na CIA. Jeste bio šef CIA, da. A sad je Gina Haspel, tamo krvava Gina, takozvana. Zašto Putin bi imao interes da je spasува Merkel i da go spasува Erdogan? A realno, Erdogan i Merkel se ključnite zemlje u Evropa. Zato što je promjenom tabora Erdogana potpuno se promenila ravnoteža. Turska je najveća pešadijska ili, ajde kažemo, po ljudstvu armija u NATO pakta koja postoji. I Turci su odlični vojnici. I piloti, i tenkisti. Jedna velika, ozbiljna armija. I sad možete misliti kad jedna tako velika, ozbiljna armija promeni tabor, a ostala i dalje u NATO paktu, a hoće da kupi S-400 i ekonomski zavisi od Putina i život Erdogana zavisi od Putina. Jedini problem što je Erdogan bolestan, pa neće još dugo. Verovatno su ga zarazili kao što su Hugo Chaveza i druge razne političare u Južnoj Americi zarazili rakom. Сега американци велат дека првата врата на НАТО во Европа или првата врата на Европа е Грција. Ако Грција е првата врата на Европа, а тоа го кажува нели баш тој Помпео на средбата со грчкиот алтернативен министер за надворешни работи, тоа значи дека Турција не е Европа, дека Турција не е НАТО. Ако е Грција првата врата на Европа, дали тоа значи едно сериозно редефинирање на политиките на Балканскиот полуостров, дека ако полека Турција се исфрла од игра од НАТО и како европска држава, се јакни улогата на Грција, тоа значи ново прераспоредување на силите на Балканскиот полуостров. Pa ne znam da li to što govorite verovatno jeste, ali ja znam da ovaj NATO pakt neće još dugo da traje. To je pitanje, evo, sad su se podelili oko priznavanja države Kosovo. Znači nije ke se falime posle ko Makedonci, дека само што сме влегли у НАТО пактот сме го растуриле. To je tačno, to što ste rekli, Makedonci kad uđu u NATO pakt, on će se raspasti, kao što sam ja rekao da će se Evropska unija raspasti kad su ušli Hrvati u Evropsku uniju. Pazite, Hrvati su bili u Austro-Ugarskoj, raspala se Austro-Ugarska. Hrvati su bili u Jugoslaviji, raspala se Jugoslavija. Sad je logično da kad Hrvati uđu u Evropsku uniju da će se raspasti. A ono što je tragično, Hrvatska će da nestane uskoro jer svi pametni sposobni Hrvati odlaze u inostranstvo, pre svega u Irsku i postaju, iako su školovani i pametni, rade tamo ko kilnerici. Да, меѓутоа заминути Срби, заминути Албанци, заминути Македонци. Нашите луѓе заминуваат, Арапи и бегалци ќе не населат на Балканскиот полуостров. За 50 или 100 години Балканскиот полуостров ќе биде 100% различен од тоа што е денес. Pa svi počinju da razmišljaju da se sele, a kad bude došlo prvi 100.000 Arapa
u Srbiju i kad počnu da nas siluju, seckaju, kao što se nedavno dogodilo valjda u Bariju ili u Napolju, ne znam gde je bilo, kad su englesko-turistki njih, ne znam koliko, 10-15 silovalo, pa su onda iseckali, ispekli na roštilju i prodavali su njeno meso na ulici. Kad to počne da biva nešto normalno u Srbiji i Makedoniji, morat ćemo nešto da preduzemo, ili da bežimo ili da se borimo. Зошто Никола Груевски мораше да бега од Република Македонија? Еве што на таа тема мисли Дејан Лучич или човекот кој многу знае. Evo, gospodine Lučić, zašto Nikola Gruevski spored vas moraše da izbega od Makedonije ili da je napušti Makedoniju? Pa zato su mu spremali skidanje glave. Njega bi u zatvor da su ga zatvorili, otrovali bi ga rakom ili bi ga otrovali na neki drugi način. Znači, tije ljude se... Ali zašto je ubijen Zoran Đinđić? Zoran Đinđić je ubijen kad je rekao ako Kosovo treba dobije nezavisnost, može se odcepi, onda može Republika Srpska. Engleski predstavnik mu je rekao, no, nemoj to da radiš, i posle toga je ubijen. Zašto je ubijen makedonski predsjednik sa avionskom nesrećom? Boris Trajkovski. Da, pa znate zašto je ubijen? Pa zašto se znao da Albanci trguju ljudskim organima. To je uradila francuska služba. Jer na snimcima koji su postojali, telefoni su neki radili, jer nisu svi poginuli kad je pao avion, mnogi su se javljali i onda na tim snimcima kad se oni javljaju čulo se na francuskom da se priča. Гледате, се косоварите развиват теза дека тие се 53-та Американска република и дека тие се првата Американска република на територијата на Европа. Или таа теза сега се развива дека американците го направија независно Косово, направија Косовска армија, од УЧК направија Косовска армија за да може Косово да игра улогата на најнова или 53-та Американска република во Европа. Имат ли капацитет албанците? Тоа ли е нивната роља? Која е улогата на албанците, например, и на албанската армија? Сега што е направена. Улога е да би се распрчала Србија. Вела дека центарот преку кој се руши Србија, а преку Србија се дестабилизира Балканскиот полуостров е во Каталонија. Jeste. Katalonija, financijer Katalonije je separacija Katalonije Soroš. Katalonija ima svoju ambasadu u Zagrebu, po znacima navoda ambasadu, pošto to nije država, i to predstavništvo Katalonije je centar odakle se daju pare separatistima iz Vojvodine. Separatisti iz Vojvodine, takozvane autonomaše, neki Žika Berisavljević, mislim da se zvao, neki komunistički političar, ne mnogo pametan, poslali su ga da bude ambasador u Londonu, on čovjek nije znao da bekne engleski, i on kad se vratio, onda je našao švalerku, neku Janju Beč-Nauman iz Pančeva, koja je naravno Jevrika, koja je završila fakultet u Zagrebu, univerzitet u Zagrebu, neku hemiju, neke prirodne nauke, a posle otišla na postdiplomske studije, čini mi se, na Oxford. I naravno, završeno tamo za Engleze, a kad kažemo Engleza, opet mislimo na Rothschilde i Soroša, ne na MI6, znači, jer i Tito nam nije doveden kao agent MI6, nego kao lični Churchillov agent. A Churchill je radio za kraljicu direktno. Znači, pokret secesije Vojvodine, finansiranje ide preko Zagreba i Katalonije. Ljudi koji će učestvovati u tome su dobro plaćeni, mladi ljudi obučeni za mrežni rat, a secesija Vojvodine može da ide po principu, ljudi kažu ima mnogo Srba tamo i tako dalje. Ima mnogo Srba, ali ima mnogo gladnih. Evropska unija može da obeća paorima, seljacima, imat ćete 1000 evra mesečnu penziju ako glasate da uđete u Evropsku uniju separatno, i oni će mamazi da glasaju za to, dobit će penziju 6 meseci, 7. meseca, reći šalili smo se, i počet će naseljavanje ko zna koga u toj Vojvodini, a Vojvodina se uništava već sada uz pomoć GMO hrane, takozvanog Monsanta, koga je kupio Bayer, što je opet Rothschildova firma. Дали ќе го рушат Вучич во Србија или дали главата на Вучич ќе биде ставена на послужавник како опција за решавање на косовското прашање. Хашим Тачи и Вучич ќе се соочуваат со сериозни протести во Косово и во Србија за да може да биде решено тоа косовско прашање. Од решавање на косовското прашање, стабилноста на Балканот може да оди во еден или во друг правец. Ќе пробат ли да го рушат Вучич? Еве неколку недели во Белград се организираат одредени протести, шетање по белградските улици. Некои тоа го нарекуваат нова портокалова револуција
ili nova šarena revolucija, nešto slično što беше ovde pred 15 godina, nešto slično što pred 2 godini se pravеше во Република Македонија, ќе го рушат ли? Пак нешто ќе извадите, некоја нова работа ќе кажете или? Pa sve to ista igra. Tezu i antitezu kontroliše Soros. Vučić je prijatelj sa Aleksom Sorosom i sa carim Sorosom, stalno se sastaje, kao što i Tači sa njima. Ovdje u opoziciji, glavni u opoziciji vam je Vuk Jeremić, a Vuk Jeremić je završio Harvard, postdiplomske studije na Harvardu. A čovjek koji je upakovao pismo, pitanje čuveno Haškom sudu, da li je legalno da se Albanci proglase nezavisnost, zove se Tibor Varadi. A on je profesor na Harvardu bio i profesor je Soroševog fakulteta bio u Budimpešti. Znači, Sorošev harvardski profesor, vrhunski pravnik, naš akademik, Vojvođanska akademija, ne znam čiji sve akademik, Tibor Varadi je postavio glupo pitanje za Srbiju, u stvari opasno pitanje. Pitanje je bilo da li neka grupa na nekoj teritoriji ima pravo da napiše deklaraciju da se odvaja. Pa ima pravo. I mi možemo da oglasimo da se ova soba u hotelu odvaja od hotela. Mi imamo pravo to da kažemo, ali to niko neće da prizna. Znači, pogrešno formulisano pitanje je sada iskoristio Tači u Ujedinjenim nacijama, koji je isto Sorošev čovek, da ruši Vučića, koji je kao Sorošev čovek, da ruši u stvari srpske interese tim pitanjem. Znači, vladari senke kontrolišu i tezu i antitezu i taj špijun, u stvari od uticaja, Tibor Varadi je, inače Mađar, udario nož u leđa Srbiji koristeći naivnost ili pokorenost Vuka Jeremića, to ćemo da procenimo sami. Gospodin Lučić, 3 години помина од прислушкување во Македонија. Си година временска дистанца, ако ќе се свртиме назад, кој прислушкуваше во Македонија? Кој ги имаше снимено тие телефонски разговори? Ja mislim da se iza tog prisluškivanja da se nalazili recimo Rusi. Русите. Može da bude da su Rusi. Ne mora da znači. Ali pazite, ruski uticaj je nevidljiv. Nije kao američki. Američki, oni su kao slon u staklarskoj radnji. Vi znate odmah ko je američki agent po novcu, praćenjem novca i praćenjem onoga što on radi. I jedan od metoda da otkrijete ko je čiji čovjek, pogledajte samo gdje je završavao fakultete, pa ako radi na štetu sopstvenog naroda, onda znate da je američki ili engleski. Zašto Rusite bi snimali, na primjer? Zašto Rusite bi sakale na toj način da je destabilizirat Republika Makedonija? Rusi su slušali, Rusi nisu htjeli da destabilizuju Makedoniju, ni u kom slučaju. U ruskom je interesu da Makedonija bude celovita, ozbiljna država, da bude koordinacija sa... Кој вели дека може би Русите прислушкували, вие сте прв. До сега веле американците, па веле дека нашите служби... Ja mislim da su svi slušali, kao što i nas sada slušaju. Znate, pre neki dan me zove jedan prijatelj koji ima neki specijalni telefon, preko WhatsApp ili Vibera me zove, i kaže, da li znaš koliko sada ovaj razgovor sluša telefon, neki telefon, nije kada upotrebi iza službe, zato što to može i privatno neko da služi. Ja kažem, pa sigurno, kažem, 3, 4. Kaže, 7, 8. I počne da broji 1, 2, 8. Jer ima taj telefon, ne znam, valjda je to satelitski telefon, koji daje na ekranu koji sve brojevi telefona slušaju moj broj telefona. Читав во некој ваши анализи, вие спомнувате центар во Лондон. И велите дека преку центарот во Лондон се реализира дел на шарените револуции, посебно делот на перење мозок, создавање одреден амбиент, кај што ви се наметнат одредени решенија. Вие не сте ни свесни дека тие решенија ви се наметнат, бидејќи тоа е толку добро спроведено. Идемо сада на подручје, нешто што се зове Институт за психолошке операције. Тоа е Тевисток поred Лондона, gdje se to... Tavistock. Da, to je institut. Da, institut za psihološke operacije. Dakle, gdje se testira, tamo su u tom Tavistocku stvoreni i Beatlesi, nije to danas od početka onih prošloga stoljeća, tamo znači, 60 godina gdje je ta mladost preko Beatlesa ubačena droga koju imamo sve danas, dakle to je jedan dugoročan proces. Tamo se to operacionalizira kako to treba raditi i lomiti narode.
recimo neke eksperimente koje su oni radili, inače ta se stručno zove dalekosežno prožimanje ili promjenjiva slika čovjeka, ta metoda o kojoj sada mi govorimo, dakle dalekosežno prožimanje, dakle promijenimo vaš vaše ponašanje, kontrolira ga, usmjerava, odnosno promijeniti sliku, tvoj odnos, sve što ima, pa do jučer ako ste vi voljeli, imali doma, a najveći osjećaj čovjeka su ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, to su najveće kategorije ljudske vrednota, onda oni na takav način dovode da vama i te najveće ljubavi počnete ih odbacivati. Dakle, centar gdje se to operacionalizira, to su metode koje govori, a onda geopolitike koriste te metode gdje i tamo ima. Dakle, moramo ovdje razlikovati dvije stvari. Gdje nastaje i mjesto kako se to nešto treba raditi, ili rečeno kako preparirati neki narod obojenom revolucijom, a drugo je koja je to centar moći koja koriste tu metodu, one su znanstvene metode, koristi za političke ciljeve. Dakle, nedvojbeno je da ta manipulacija su velike, nastaje u ovom institutu, nije samo u njemu, ima ga u Ameriki, Stanford i tako dalje, ali u ovome slučaju nedvojbeno da su protagonisti, oni koji provode obojene revolucije, geopolitika Sjedinjenih Američkih Država, ili bolje jer ispravnije rečeno da je to geopolitika deep state, dakle duboke države, ona koja vlada, koja koristi državu koja se zove Sjedinjene Američke Države kao svoju batinu da tamo tuče diljem svijeta gdje su njihovi interesi. Admiral Domazet, koji беше начело на Хрватската армија, минатата година, значи минатата сезона, половина година, даде теза дека во Тевесток, вие го споменавте во текот на интервјуто, тој институт во Тевесток, дека преку тој институт во Тевесток всушност се креира на целата шарена револуција. Тависток, да. Да, Тависток. Не само шарена револуција. На том Тавистоку е 1912 година био Хитлер. Тависток. Тависток. Во тој институт во Лондон. Код Лондона, да. Или од 1912 година. Да, 1912 година био Хитлер на обуци. И шо го обучува? Njegov brat je ostao u Londonu. Imate na internetu da nađete to. Dobro, i što го обучува, например, Хитлер во Лондон? Programiranje političara. Znači го programira da stane političar? Programiranje političare sa Tavistoka možete da prepoznate po načinu govora. Euforičan govor, ponavljanje mantri i osjećaj da su Bogom izabrani, da su mesije. Po pogledu možete da prepoznate. Pa dobro, Изаев има такви карактеристики. To ste vi rekli, nisam ja. Vučić ima takvi karakteristike. Čedomir Jovanović. Има такви карактеристики. Погледот им е ист, ако приметувате, нели? И тие се поминати низ обуки на ja sam Tavistok. učitelj špionaže. Lepo vam kažem, a vi pa onda primeću. Malo pre sam rekao vrlo precizno. Wikipedia je izvanredno sredstvo za otkrivanje špijona. Ako imate Marka Markovića, koji je završio Harvard i radi na štetu Srba, onda je američki agent. Ili je završio Cambridge i Oxford, pa radi na štetu Srba ili Makedonaca, on je protivnički agent. A ako je završio isti taj fakultet, pa radi u korist Makedonaca ili Srba, to znači da ga nisu zaverbovali. Dobro se naučiš. Ovo oružje, ovaj tanker, oružje što je donesen na Kosovo, koji go plaki? Pa to je totalno nebitno. Oni imaju hiljade i hiljade tih bornih vozila, jedno 50.000 imaju. Oni to poklanjaju ko mi kad odemo odnesemo flašu viski Johnny Walker za 10 evra. To je potpuno nebitno. Važan je čin da je došlo oružje i da su oni, to je moralno da oni osjećaju da iza njih stoji vojna sila američka. Inače, sukob sa Albancima na Kosovu Srbi uopšte ne bi rešavali sukobom sa albanskom vojskom srpske vojske. To bi bilo naivno. To bi radili, to postoji jedna tehnika koju je Putin primenio prilikom osvajanja Krima. Na Krim su došli turisti sa ženama i decom, leto je bilo,
I jednog dana su žene i deca otišli autobusima, a ostali su samo muževi koji su otišli u određene magazine, preobukli se, uzeli zelene uniforme, zadužili puški i zašli, eto vam vojske. Znači, u jednom trenutku može da bude mnogo srpskih specijalaca obučenih u obična civilna odela koji fenomenalno barataju svim mogućim oružjima i ta oružja da budu tu. Znači, nemojte da računate da Srbi ne mogu da izađu na kraj sa albanskom vojskom koliko ona ima oružja. A ono što je strah za Srbe je da ne dođemo u sukob sa NATO-om, sa Amerikom, ali to je rešeno, u tom slučaju bi Rusi reagovali. A onda će ljudi kažu, a kako bi Rusi obezbedili da dođe oružje i vojska na Kosovo? A kad sam pitao svog jednog prijatelja, pukovnika generala GRU u penziju, on je rekao, pa zar misliš da Rusi neće naći načina da doture pomoć Srbima? Naći će. Pa jedna raketa kad bi pala ona kalibar na Prištinu ili na Bonsti ili na neku drugu, šta, krenuli bi u rat. Amerikanci sa Rusima, da unište čovečanstvo neće. Putin je rekao, prvo je rekao, neće više biti ni jednog rata na teritoriji Rusije. On znači čeka gde će da krene sa ratom. On ne želi rat. Ali pošto Amerikanci napadaju ko besni psi sa svih strana, on će negde da odredi mesto gde će mu biti zgodno za ratovanje. A Amerikanci su napravili čitav niz baza oko Rusije, a šta je uradio Putin? On je okružio Ameriku sa podmornicama najsavremenijim, koje po 6 meseci su na 10 km Njujorka, na 10 km Floride, u blizu su Vašingtona. Znači, u roku od nekoliko minuta te podmornice za dna mora lansiraju rakete koje mogu da budu atomske i neatomske, koje mogu da unište sve gradove na istočnoj obali i na zapadnoj obali. Gledajte što slučava Francija. U roku od 2 godini dva seriozni obide za destabilizacija na Francija. Pred 2 godine bila Sirija na terorističke akciji. Sve to organizovano Francuska. To je sve organizovano. I сега ovia žolti eleci. Sve te terorističke akcije. Evo da vam primjer kako je doveden Sarkozy. Sarkozy je bio šef policije i američki agent od uticaja. Njegov očuh je bio Vizner stari. Ovaj mlađi Vizner je dolazio kod nas. Stari Vizner je inače bio kontrolor Envera Hodže. I bio je obaveštajac vrhunski engleski koji je pravio CIA, te matori Vizner, pa se onda kad su otkrili da je korumpiran izvršio samoubistvo u vikendici ili ga neko roklo, da ne bi pričao. Znači, organizovane su demonstracije Arapa u Parizu, a onda je mali Sarkozy ugušio pobunu, a Francuzi rekli, odlično, mali Jevrin Sarkozy, stari familija jevrijskih, on će nam bude dobar nacionalista, niko neće da nas više moći da nas sprečava da glasamo za nacionalistu Francusku. Naravno, on je bio prevara. Sad su doveli ovoga malog Makrona, za kome je Berlusconi za njegovu ženu rekao da ima lepu mamu. On je marioneta, on je priglup čovek koji je u jednom trenutku rekao da hoće da napravi evropsku armiju sa Angelom Merkel i onda su Amerikanci rekli, ovo je lud. Pa mi smo ceo drugi svetski rat organizovali zajedno sa Englezima da bi mogli da okupiramo Evropu, sad mali Macron koga je Rothschild doveo hoće da pravi evropsku vojsku. To je jedan razlog. Ekonomska situacija u Francuskoj je katastrofalna. Drugi razlog je i Rusima odgovara destabilizacija Francuske. Jer Evropska unija više onda ne može da razmišlja o tome da napada Rusiju. I Steve Bannon je iza toga. Trumpov kobojagi neprijatelj koji je rešio da u maju iduće godine na vlast dođu nacionalisti i da se napravi Evropa nacija, kako je govorio De Gaulle. Pošto treba da se dogodi u maju, da se pravi Evropa nacija, onda treba da se dovede i u Francuskoj neki novi De Gaulle. Sad ću da vam ja kažem ko mislim da je francuski novi De Gaulle. To je Pierre de Villiers, bivši načelnik francuske armije, vrhunski oficir koji je čak bio i u Bosni ovde. Taj čovjek je podneo ostavku ovome malo Macronu kada je ovaj smanjio budžet francuske vojske za 30%. On je napisao pismo i rekao da podnosi ostavku. Kad je podneo ostavku, ceo oficirski kor, kako li se kaže, je aplaudirao njemu. Izuzetno poštovan. Izuzetno poštovan. Znači, velika verovatnoća da će on da bude novi francuski De Gaulle, a da će se praviti Evropa nacija, kao što je rekao De Gaulle.
kockice se polako slažu, Steve Bannon to radi. Steve Bannon беше главен стратег. Glavni strateg Bannon. Nadvaganje na Trump na vlast u Americi. Poreklo mirac, katolik i čovjek koji ima novca i koji nije Sorošev igrač, koji je veliki protivnik Soroša. Steve Bannon ako uradi to, onda će se spasti Evropi, onda neće doći 50, 60, 70 miliona Arapa, muslimana i crnaca u Evropu. Onda će taj Steve Bannon da spase i Makedoniju, i Srbiju, i Grčku, i Italiju od najezde Arapa kao skakavaca. Od vaše usta vo Božji uši, kako se gleda. Bog među nama. Nešto dam jedan dobar savjet za kraj. Da, vama Makedoncima. Uveče kad se molite Bogu, nemojte samo da se molite Bogu za sebe i za svoju porodicu i da dobijete pare i da ste zdravi. Molite se svi zajedno za Makedoniju i za Srbiju. Da bi napravili jedan pravoslavni egregor, jedan energetski oblak jedinstva. Vi ste valjda shvatili da Makedonija ne može sama, ni Srbija ne može sama, ni Crna Gora ne može sama, ni Republika Srpska ne može da bude u Bosni i Hercegovini. Mi moramo da napravimo ideju Balkanskog pravoslavnog saveza i da se nakačimo na tu ideju prema Moskvi. To je ono što vi go narekote gasna konfederacija? Rusi to govore gasna konfederacija, treba da se napravi. Jedan od centara te gasne konfederacije treba da bude u Beogradu, ali mi to lepše zovemo Pravoslavna unija i ta Pravoslavna unija je spas za Makedoniju. За една година ќе дојме во Белград и ќе видиме што од ова што сме го разговарале си има потврдено во реалноста. Фала многу, многу среќа и се гледаме за една година. I glavu gore Makedonci. Vi ste veliki i ozbiljan narod, ali morate se nakačiti na Ruse da bi dobili i vojnu silu. И така завршуваме со последната емисија за ова 2018 година. Јас завршувам 2018 година со зарипнат глас. Така всушност завршуват сите кои многу говореа во 2018 година. Се надеам дека вие кои молчевте 2018 година, ка најте храброст, почитувани гледачи, да проговорите во 2019 година. Па да се обидиме да спасиме се што може да се спаси за ова наша Република Македонија. Јас ви посакувам среќни новогодишни божикни празници. Здравје Боже, ние се гледаме или на 6 јануари или на 13 јануари. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде и да си.